Ousmane Gawal Diallo o holli musidɗo womo jaɓali jeenayi jaɓay sappo no holliri noon wo fi au premier instant de dictin ko suspandi au congrès IFDG e séragle wo kanko ɗum ngalɗinamo boyi wo sabuna hande ala ko acci gertoɗɗen ka suudu yani gelle ɗen ka pelle kanko Ousmane Gawal o holli ka tawi ɗon IFDG respectali sartiji mum ɗin règlement intérieur nder ton wana ko woni kon ka yaasi ɓe aynata haray noon o holli kanko Ousmane Gawal o yewtuno ɗum ɗo o avertisi ɗum ɗo o andintinni ɗum ɗo kono o holli wana ñande muluku moɗa toni wojjata woya so ittay kumpa wo sabuna hande IFDG leyti wo reyti awa ko andigol jama o Ousmane Gawal holli ka tigi tigi kanko IFDG on wartoto sabuna himo andi kon koko sati argol ko kanko mari gonga musidɓe am belandarude telen ka IFDG depuis honorable Sellou Baldé ancien député innominal labe e kañum honorable malado tawaɗo e o trésorier depuis ɓe hewtoy ka Mamadi Doumbouya hunduko IFDG on mbaki kaɓe yahi o hiɓe hollita hiɓe fesa tum hiɓe victimise ɓeɗo yahi waynaki men ɓe yahi artiwa hollitali men amen andinayi on ko utta uma andaka haray ka tigi tigi troisième vague kayno fokkiti no woodi kadi yimɓe jeego fokkutuɓe hooloraɓe IFDG ɓen kañum kadi waɗi démarche seede ɗum ko gonga kono mi ala wolde inde maɓɓe ay ko hunduko wirti jommum ɗum ɗon kadi o jama on préparo awa ka tigi tigi communiquant IFDG on deƴƴi hokko sabuna ɓe wi wana ñande giɗo ma maayi mayata kono ñande giɗo ma hersi wara ya hersi wigol yo Allah yoɓuɓe yo Allah jonudumo kala golle mum ɗen ɓe watti noddude Allah e muradu ndum kala ala wo en tawaka ko gonga kono Allah yiɗa ɗatuɗo Allah yiɗa boyri Allah no yiɗi neɗɗo wakkiliɗo déterminiɗo wawɗo wadde golle mum ɗen haray ka tigi tigi Allah yiɗa parese awa ko andigol jama on tum haray premier instant de dixi noon ɓe andintinni dow sariya hay goto yaltina Ousmane Gawal ka parti IFDG no andi ɗon noon joni o parti IFDG haalaji no yaltude e nder muɗum si ɗum aroyi woni ka place publique ara hino hulɓini honɗum woni ɗum ɓe holli o parti IFDG on joni ko yimɓe PIP tu woni toon yimɓe PIP ɗen ko ittanoɓe ka parti Lansana Conté adda ka parti IFDG wo ko sariyaji ɓen ɗon ɗin luwaji ɓen ɗon ɗin programme ji ɓen ɗon ni ko ɗum woni marsude to woɓe pottini yimɓe ɓe tawi toon ɓe fof wo waray noon ka tigi tigi moɓe faala wadde on vice président fewɗo ɗon andi ko fode Ousmane wo ko onɓe faala jonnude parti on awa ka tigi tigi hino sofi hakkunde maɓɓe par ce que buy kañum kayno faala ƴettude hoore parti on kono koɗo no ndaara koɗo no ndaare yeeso ittay kumba musidɗa on beela ndarude on jarama.